Reka nongere mbasuze kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Uwezo TV Show. ni TIG turamuzike ngushimire we wamaze gukanda subscribe, nawe utarayikanda cyangwa se aribwo bwa mbere ubanye natwe, kanda subscribe kugira ngo byinshi bitandukanye bitazajya bigenda bigucika. Ati tugiye kuba tuganira iki cyambere, turaza kuba turebera hamwe imyitozo ekipe ya APR Football Club yaraye ikoze uko yagenze. Ese ni bande bakoze iyo myitozo? Ese byabikora nkota APR Football Club iheruka gusinyisha byakoze imyitozo? Ibyo byose uraza kuba ubyumva muri iki kiganiro. Ingingo ya kabiri, turaza kuganira ku mukinnyi witwa Niyigena Clement. Ese Niyigena Clement ni ihe ekipe iri kugenda imushakisha? Ese birashoboka ko APR Football Club yarekura uwitwa Niyigena Clement? Ibyo byose nabyo ndaza kugenda mbigusobanurira gatanu kuri gatanu. Ingingo ya gatatu, tuza kuba dusorezaho uwitwa Darikonovic. Hari umukino yatezwe, uwo mukino yazawutsindwa agahita yirukanwa nta bintu byinshi, nta no kwirirwa banegosiya. Ese uwo mukino uwitwa Darikonovic yatezwe nuwuhe? Byose reka nze mbibavira imuzi n'imuzingo. Mwicyo musabwa nta kindi uretse kubana na Uwezo TV Show, ubundi nkabahereza update muri ekipe ya APR Football Club mukunda muri benshi. Maze rero mbere yuko dutangira iki kiganiro, hari abantu benshi bankurikiye bakunda ekipe ya APR Football Club. Niba unkurikiye ukunda ekipe ya APR Football Club ukaba ushaka kujya muri groupe ya Uwezo TV Show, ni groupe ya Uwezo TV Show ariko ikaba irimo abakunzi ba APR Football Club gusa, ukaba ukunda APR Football Club, uranyandikira kuri iyo nimero ubona iherwa na 14, urayisevingaho Uwezo TV Show cyangwa TIG turamuzike, unyandikire kuri WhatsApp umbwira amazina yawe naho uherereye, ubundi unsabe ko nkushyira muri groupe y'abakunzi ba APR Football Club. Ntabwo ari ukunyandikira kuri message cyangwa se kumpamagara, oya ni ukunyandikira kuri WhatsApp. Ubwo nanjye ndahita nkusevingira nimero ubundi nkushyire muri iyo groupe izajya igufasha kumenya amakuru ya APR Football Club kabisa. Ni 078 2 ubwo mu minsi mike groupe niyuzura ntihazagire undenganya ngo ntabwo namushyize muri groupe y'abakunzi ba APR Football Club. Reka dutangire ikiganiro ku buryo burambuye. Ekipe ya APR Football Club yakoze imyitozo yoroheje. Ni imyitozo APR Football Club yakoze igenda inanura imitsi igira gute, ariko rwose hakaba hari amakuru meza. Hari abakinnyi babonetse muri iyo myitozo bari bamaze iminsi bataboneka, ni ibyo gushimira Imana. Bamwe mu bakinnyi bagiye bakora iyo myitozo yoroheje yo kunanura imitsi, uwitwa Victor Mboma Chukwemeka yakoze iyi myitozo, uwitwa Mugisha Gilbert yakoze iyi myitozo, uwitwa Niyomugabo Claude yakoze imyitozo, uwitwa Mamadusi yakoze imyitozo, uwitwa Tuyisenge Arsene Tuguma yakoze imyitozo, uwitwa Byiringiro Gilbert Kagege nawe yarari kumwe na bagenzi be, uwitwa Ramine Ba, uwitwa Nshimimana Esmeri Pichu, Ruboneka Jean Bosco Kwitonda Arebaka, Niyigena Clement, Ariyusuwane, Niyibizi Ramadan. Abo bose n'abakinnyi bagiye bakora imyitozo. Uwitwa Dushimimana Olivier Muzungu, uwitwa Pierre n'uwitwa Ivan Ruhamya Nkiko, abo nabo bagiye bakora imyitozo. Uwitwa Nzotanga. Ariko abantu bakoze imyitozo rwose abagande ntabwo nigeze mbabonamo. Uwitwa Dennis Omedi n'uwitwa Kiwanuka Hakimu, aba ntabwo bakoze imyitozo. Amakuru mfite nuko ejo ku cyumweru baba baramanutse Nyarugenge nk'uko byari biteganyijwe. Kugeza ubu nta mafoto ndabona bamanutse Nyarugenge, ariko genda ninzi neza ko ejo ku cyumweru bagomba kuba bageze muri APR Football Club. Birashoboka ko baje nijoro wenda bakaba batabonye uko bakorana na bagenzi babo, uyu munsi bakaba baza gukomezanya na bagenzi babo. Ayo makuru ntabwo nyahagazeho kuko nyine byari bizwi ko ejo ku cyumweru baba baraje, ariko ntabwo nigeze mbona mu myitozo. Ubwo turakomeza tubikurikirane gatanu kuri gatanu, ariko birumvikana APR Football Club
official yamaze kuba itangira icyitwa umwitozo. Ngizo update nagombaga kubahereza. Sasa tujye ku ngingo ya kabiri. Bamwita Niyigena Clement, ni umukinnyi ukina kuri gatanu mu mutima wa defense, ni umukinnyi ugaragaza ko mu minsi mike witwa Manzi Thierry, witwa Mutsinzi Ange ni bamwe mu bakinnyi bakinira ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu mutima wa defense, aragenda atanga ibimenyetso ko umwe muri bo agomba kuzagira gutya akamuhereza umwanya. Uyu mukinnyi witwa Niyigena Clement, aya ni amakuru nyensha uwitwa Mucyo Anta agenda atangaza ko ekipe yitwa Olympique Beja yo muri Tunisia ishakisha uwitwa Niyigena Clement bina bwiza. Ni ekipe ikina muri shampiyona ya Tunisia, shampiyona yitwa Tunisia Ligue Professionnelle. Ni shampiyona igizwe n'ama ekipe 16. Birumvikana ni shampiyona inganya ama ekipe na shampiyona yo mu Rwanda. Iyi ekipe yitwa Olympique Beja kugeza ubu yicaye ku mwanya wa mbere, imaze gukina imikino 15, ifite amanota 19. Ifite amanota 19. Urumva ekipe ya mbere yitwa Stade Tunisie ifite 38, yo imaze gukina imikino 16, nayo journée muri Tunisia bagezeho. Monastir ndabona ari iya kabiri ifite 33. Club Afrique iri ku mwanya wa gatatu na 32. Ku mwanya wa kane Zarizis 32. Ku mwanya wa gatanu AS Tunisie 26. Ku mwanya wa gatandatu AS Sahe 27. Metolwi 21. Ku mwanya wa 8 Olympique Beja iri gushakisha uwitwa Niyigena Clement, bikanavugwa ko ibaruwa yamaze kuba yoherezwa kabisa. Ibaruwa yamaze kuba yoherezwa muri ekipe ya APR Football Club. Cyo wakwibuka cyo nuko uwitwa Niyigena Clement niwe munyarwanda uhembwa amafaranga menshi. APR Football Club yamuzamuriye umushahara kubera uko na ekipe yagendaga mushakisha, kandi APR ikabona ari umukinnyi ikwiye kubishingiraho mu gihe yabishaka kujya mu matsinda ya CAF Champions League. Ariko abandi bakavuga bati agiye byaba ari byiza kuko hari indi tara y'umwana w'umunyarwanda ishobora kuba yazamuka kuri ya mwanya wa Niyigena Clement, kandi zikaba n'inyungu ya ekipe y'igihugu kubona abakinnyi benshi kandi bakina hanze. Birumvikana buryo umukinnyi ukina hanze ikijyanye na experience iteyongera. Niyigena Clement birashoboka ko yareba agasanga amafaranga azajya ahembwa ari agashendero, akaba yagenda, cyangwa se akaba yakwitegereza. Ushobora guhembwa miliyoni 3 uri mu Rwanda, ukanahembwa 5 uri hanze y'u Rwanda, ugasanga 3 uhembwa uri mu Rwanda nizo zifite agaciro cyane. Ibyo nabyo birashoboka rwose. Ni urugero wenda nari ntanze, kuko byanga byakunda APR nayo ntiyakanga ko uyu muhungu w'umunyarwanda agira chance cyangwa se andi mahirwe yo kuba yafata ku ikofi no kuzamura urwego. Ubwo hagati ya APR Football Club na Olympique Beja nibo bashobora kwicara bakareba, hanyuma bagafata ikijyanye n'imyanzuro kuri uyu mukinnyi wa APR Football Club Niyigena Clement. Ubwo kandi iyo ngingo nayo tukaba turayisoje. Tugiye ku ngingo ya gatatu. Sasa abakunzi ba APR Football Club bashaka kumva ya Darikonovic, ariko banza witegereze iki kiganiro. Uri kucyumva gutya ufite mashini yawe cyangwa telefone, reba munsi ahantu handitse subscribe. Nubona iryo jambo umenye ko utakanze subscribe urikoremo. Nutaribona biraba bisobanuye ko wamaze kuba ukanda subscribe. Ikindi ukande kwa gapfusi kareba hejuru, utange comment. Ntabwo wabura ikintu uvuga, ibyo maze kuvuga kugeza ubu ni byinshi, n'ibindi ngiye kubabwira ku witwa Darikonovic. Darikonovic ni umutoza ekipe ya APR Football Club yasinyishije abakunzi bayo, barabyishimira. Ni nyuma yuko APR Football Club yari imaze iminsi iri kumwe n'uwitwa Thierry Froger, nawe wasoje shampiyona turabona 11 bahoraho cyangwa babanzamo. Nawe gutsinda kwe bituruka kure. Yasoje shampiyona nta mukino n'umwe atsinzwe. Uwitwa Darikonovic anahesha igikombe APR Football Club. Ariko icyo nibuka cyo nuko mu marushanwa 7 yakinnye yatwaye igikombe cya shampiyona gusa, ibindi byose byamuciye mu nzara. Kugeza ubu witwa Darikonovic icya Champions League birumvikana yakivuyeho. Super Cup yarakubiswe, ubwo ibyo ni bibiri.
kuri shampiyona ari ku mwanya wa kabiri, ubwo icyo ni icya gatatu. Vuba aha haje icya Heroes Cup. Ngira ngo muribuka ko umwaka ushize muri Heroes Cup APR Football Club yatozwaga na Thierry Froge yakubiswe na Police Football Club 2-1. Heroes Cup itwarwa gutyo. Darikonovic kugeza ubu yamaze kuba ategwa umukino. Yatezwe umukino, bivugwa ko uwo mukino natawutsinda azahita asezererwa. Bakunzi ba APR Football Club, iyi journée, iyi fazare yasojwe, imwe mu mikino navuga ko yababaje abakunzi ba APR Football Club. Buriya umukino APR Football Club yatewemo mpaga na Gorilla Football Club kubwo gukinisha abanyamahanga 7 mu kibuga. Ibi byababaje abakunzi ba APR Football Club, byarabababaje pe, ndabizi. Ariko noneho umukino waje uteye ubwoba ukababaza abakunzi ba APR Football Club. Ni umukino Amagaju yatsinzemo APR igitego 1-0. Icyo nibuka cyo, abakunzi ba APR Football Club twajyanye Huye, nayo nagiye muri Kwasteri yari yiciyemo fan club y'Umurava. Turi kuva Huye, icyo nibuka cyo nahuje Bluetooth, nafashe telefone yanjye mpuza Bluetooth ya radio, sa nk'ukina karirimba abakunzi ba APR Football Club bari bampitanye, kandi ko kibyo nabyumva. Nawe nkushyizemo akazi iki tuvuye Huye APR yatsinzwe. Uriya mukino APR yatsinzwemo n'Amagaju, inshuti zanjye, rwose ni umukino wababaje abakunzi ba APR Football Club. Twavuye Huye mu modoka tuganira bisanzwe urumva, kubera agahinda kahari Huye. Burya rero bakunzi ba APR Football Club, ntabwo ari mwe byababaje gusa, n'ubuyobozi bwa APR Football Club bwarababaye. Na makuru nkesha uwitwa Uwiringiyimana Peter akora kuri Flash FM. Yagize ati Darikonovic yatezwe umukino wa AS Kigali muri Heroes Cup. Amakuru nuko mu gihe uyu mutoza yatsindwa uyu mukino agomba guhita yerekwa umuryango. Nguwo uwitwa Uwiringiyimana Peter. Ubuyobozi ntibwishimiye uburyo ikipe yakinnye nabi ku mukino w'Amagaju. Ngibyo. Darikonovic kugeza ubu ekipe ya APR Football Club ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere izakina na AS Kigali, ni semifinali cyangwa se kimwe cya kabiri. Rayon Sport ikina na Police Football Club. APR Football Club nkuko uyu Uwiringiyimana Peter abitangaza, nuko amakuru ya ndani, Darikonovic natsindwa na AS Kigali nta mivugano azahita yirukanwa. Birumvikana agomba gutsinda AS Kigali, APR ikajya kuri finali. Ubwo rero nayo izakina na Police umukino ubanza. APR Football Club na AS Kigali zizakina saa 9, saa 12 yo na Police. Amakipe azatsinda ku itariki ya 2 z'ukwa kabiri kuri Heroes Day. Ubwo ni Heroes Cup igikombe finali, ubwo amakipe azakina finali. Darikonovic rero uyu mukino natawutsinda afitanye na AS Kigali, murabyumva ko bizaba ari ibindi, kandi impamya nashidikanya ko kugeza ubu uyu Darikonovic yirukanwe muri APR Football Club. Abakunzi ba APR Football Club babyina intsinzi. Izindi update, uwitwa Djibril Ouattara azagera i Nyarugenge kuri uyu wa kabiri. Andi makuru nyuma y'ibyo ngibyo turakomeza kugenda tubahereza update, ariko mu by'ukuri muntu utarakoze subscribe, muntu udakanda like, muntu udatanga ibitekerezo, koko ko ari ibintu byoroshye. So alright, ndabakunda cyane, ni TIG turamuzike, mukomeze mubane na Uwezo TV show. Ibiganiro nk'ibi byo turakomeza kugenda tuba updatinga 5 kuri 5, kandi Imana ikomeze ibane namwe mu byo mukora byose.